police will arrest you? No. I know there's no basis. I had nothing to do with her disappearance. So there's no possible evidence or anything like that. Pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi video. Ovaj video, reći ću samo wow. Ovaj video je prvi video koji je započeo sva dalja ubistva muževa, žena koje su trudne, koje imaju malu decu i neću vam dalje ništa pričati jer ovo je priča o nestanku Laci Peterson i morate da uzmete u obzir da se to desilo 2002. godine. 2002. godine nisu postojali ni pametni telefoni, niti bilo šta. Znači, jednostavno, Laci je nestala u 8. mesecu trudnoće. Naime, Laci je rođena u Kaliforniji, imala je predivne roditelje i jednostavno, pogledajte taj osmeh. To je nešto što je neopisivo. Scotta je upoznala tako što je otišla u kafić sa svojim drugaricama i Scott je radio kao konobar. Tako da je ona njemu na salveti napisala svoj broj telefona, on je to bacio u kantu, nije ni znao šta se dešava, ali kasnije je otkrio da je Laci zainteresovana za njega, tako da su počeli da se viđaju, on je nju kontaktirao i sve je tako krenulo bezazleno da niko nije verovao da tako nešto može da se desi. Nakon zabavljanja od par godina, 97. godine, verovali ili ne, oni se venčavaju, a Laci nestaje 2002. godine kao žena koja je bila 8. mesec trudnoće. I kada pitate ljude koji su ih poznavali kakav su oni par, svi bi vam rekli savršen. Ona je bila onako uvek nasmejana, otvorena, on je radio u prodaji, ona je radila neki part-time job, kupili su jako brzo svoju prvu kuću, takođe u Modestu, Kaliforniji i eto, odlučili su se na to da imaju dete, a to dete, pošto je ona bila već 8. mesec, svi su znali i nazvali su ga Connor zato što je bilo muško dete u pitanju, tako da jednostavno svi pričaju da su oni bili jako srećan par, a sad ću vam reći šta se zaista desilo tog jutra 24. decembra 2002. godine, to je kod njih kao Badnje veče i sledeći dan je Božić. To jutro, 24. Scott je navodno rekao Laci da ide na golf, a u stvari nije otišao na golf, nego je otišao na pecanje. Mnogi ljudi nisu uopšte znali posle kad se ispostavilo da on ima brod, da li je Laci znala ili nije znala, to sad već niko ne zna i nikada nećemo saznati, ali navodno zbog lošeg vremena on nije otišao na golf, nego je otišao na pecanje. Sada ćete čuti poruku koju je poslao Laci preko telefona u kasno jutro ili rano podne, gde nešto nije mogao da odradi za nju, pa eto, poslao je poruku da ona čisto zna šta treba da odradi u narednom periodu pre Božića. I just left a message at home, 2:15. I live in Berkeley. I won't be able to get to Villa Farms to get that basket for Papa. I was hoping you would get this message and go on out there. I'll see you in a bit, sweetie. Love you. Bye. Međutim, kad se Scott vratio iz svog ribolova, on je video njihovo kuće, a to je bio zlatni retriver u zadnjem dvorištu, ali je imao povodac na sebi. To znači da ga je Laci šetala i da je u stvari šetajući kuće nestala. To je bila prva verzija. Njihova komšinica je videla kuće na ulici
gde je kuće bilo, znači, sa povodcem, ali nikoga nije vodio i ona je prepoznala Mackenzija, kad tako se zvao njihov Golden Retriever, i samo je otvorila zadnja vrata od zadnjeg dvorišta, ubacila ga unutra i zatvorila vrata. I tako je u stvari Scott našao kuće u zadnjem dvorištu sa znači lišem na sebi, znači sa povodcem, a Lacey nigde nije mogao da nađe. Zvao je, pozivao je, ali Lacey nije bila tu. U tom trenutku on poziva njenu majku i pita da li je ona možda sa njima, jer je nestala. Međutim, njena majka kaže ne, mi smo se dogovorili tek za božićne jutro, to je 25. ujutru, ovo je bilo već 24. popodne, ali on kaže Lacey nema nigde, kuće je sa povodcem u dvorištu, a Lacey je nestala. Nakon toga zove njene prijateljice, one isto odgovaraju da zaista nju nisu videle i tada njen očuh poziva policiju i jednostavno govori da je njegova ćerka nestala, koja je 8. mesec trudnoće. I kad je Scott pričao svojim najbližima šta se desilo to jutro, on je rekao jednostavno da su oni bili budni već oko 8, pola 9, da je ona uvijala kosu, da se spremala, da je gledala svoj omiljeni show Martha Stewart i da je on tada odlučio da krene na pecanje jer je bilo loše vreme i nije mogao da ide na golf, tako da to je on svima pričao kako se ona normalno probudila i kako je sve bilo okej pre nego što je on otišao. Do tog mesta gde je on pecao od njihove kuće ima oko 1.5 sata vremena. Ovo je brod koji je on kupio i niko ne zna da je on kupio novi brod, ali on je svakako otišao to jutro navodno na pecanje, tek se vratio popodne, u međuvremenu je poslao poruku na koju ona nije odgovorila i sve kreće da se dešava onog momenta kada se on vraća kući sa navodnog pecanja. I kada su prijavili njen nestanak, znači isto veče, 24. decembra uveče, raspisana je znači poternica i $500.000 za njen povratak i to isto veče su pozvali Scotta u policiju čisto na informativni razgovor, predložili su mu da uradi poligraf, ali on je to odbio. Zato što je previše u stresu trenutno da bi mogao da odgovori na pitanja poligrafa. Jako puno ljudi se skupilo, jako puno volontera, svi su želeli da nađu trudnu Lacey i oni koji su je poznavali i oni koji je nisu poznavali. Zaista cijela ekipa ljudi iz njihovog kraja se skupila i jednostavno želeli su da pomognu u potrazi i da se što pre Lacey pronađe. You have a very pregnant wife and you decide to go fishing? Mm-hmm. What did that say about the two of you? Well, we had plans that evening with Mom, Lacey's mom, over her house. Frankly, Christmas preparations were done. What did you get her for Christmas? Oh, a Louis Vuitton wallet. But preparations were made. Her plan for the day was to prepare gingerbread cookies. My day was open to either play golf or go fishing. I chose fishing that day, which is, a choice I made, and I obviously regret now. I could just decide to stay home. That's what would have happened. I mnogi ljudi su zaključili da se on tada, kada je izašao na TV, bukvalno par dana nakon njenog nestanka, jako čudno ponašao, s obzirom da mu je trudna žena nestala u 8. mesecu i da bi za svakoga to bio pakao. I hoću da vam kažem još nešto. Ovaj slučaj je pokrenuo
to da se svaki sledeći slučaj sličan poredio sa ovim slučajem. A sad ću vam reći kako je Scott imao neki double life, dupli život, a da to apsolutno niko nije znao. Par dana nakon nestanka Laci Peterson zove policiju jedna plavuša i kaže sledeće. Htela sam da vas pozovem jer Scott je moj dečko. Čovek se njoj bukvalno obratio i kada su se upoznali rekao da je potpuno slobodan, da se nikad nije ženio i tako je počela njihova veza. Ona je samohrana majka, imala je ćerkicu i nekako Scott je bio toliko blizak i sa njom i sa njenom ćerkom. Stalno su bili zajedno, na dnevnom nivou su se čuli, a ona pojma nije imala da je on u stvari kod kuće imao trudnu ženu. Ova devojka se zvala Amber i svaka je čast. Iako se počela zaljubljivati u Scotta i on je zaista bio predobar prema njoj, čim je na vestima videla šta se dešava i saznala istinu, a to je da je njemu nestala trudna žena i da je sve što je pričao bila laž, pozvala je policiju. I policija je rekla sledeće: nemoj nikako njemu da kažeš da si zvala policiju, sarađivaćeš sa nama. Brzo su dotrčali do nje, mislim, bukvalno su se dovezli u roku od, 15 minuta i ona je imala jedan vrlo bitan zadatak, a to je da priča sa Scottom što više i da je on što više toga otkrije. Okay, first of all, I met Scott Peterson November 20th, 2002. I was introduced to him. I was told he was unmarried. Scott told me he was not married. We did have a romantic relationship. When I discovered he was involved in the Laci Peterson disappearance case, I immediately contacted the Modesto Police Department. Although I could have sold the photos of Scott and I to tabloids, I knew this was not the right thing to do. For fear of jeopardizing the case or the police investigation, I will not comment further. I am very sorry for Laci's family and the pain that this has caused them. And I pray for her safe return as well. Amber Fry had contacted Modesto Police Department on Monday, December 30th, 2002. She met with detectives and gave information about the relationship with Scott Peterson. And Amber Fry has been cooperative in the investigation and has been eliminated as a suspect in Laci Peterson's disappearance. Nakon ovog saznanja, ljudi, sve se pretvorilo u cirkus. Ljudi su jurili Scotta kao i novinari. Did you murder your wife? No, I did not. And I had absolutely nothing to do with her disappearance. And use the word murder, and yeah, I mean, that is a possibility. It's not one we're ready to accept, and it creeps in my mind late at night and early in the morning. Amber Fry came forward. I'm glad she did. You are? Definitely. Why? The appropriate thing to do. And it really shows what a person of character she is. And it allows us to get back looking for Laci. Had you told anyone? Did you tell police? Told the police immediately. When? That was the first night we were together. The police, I spent with the police. You told them about her? Yeah, from December 24th on. Ovo je takođe laž jer Scott Peterson nikada nije policiji rekao za Amber dok se ona sama nije oglasila, pozvala policiju i ispričala svoju istinu. Did your wife find out about it? I told my wife. When? In early December. Did it cause a rupture in the marriage? It was not a positive, obviously. It's inappropriate. But it was not
something that we weren't dealing with. A lot of arguing? No. I can't say that even, she was okay with the idea. But it wasn't anything that would break us apart. There wasn't a lot of anger? No. Do you really expect people to believe that an 8.5-month pregnant woman learns her husband has had an affair and is saintly and casual about it? Accommodating? Makes a peace with it? Well, you don't know. No one knows our relationship but us. I više od 4 meseca su prisluškivali njegov telefon da on to nije ni znao i takođe se Amber javila i svaki njihov razgovor je bio zabeležen gdje je on priznao da je lagao, da ima ženu koja je trudna itd. Dalje neću o tome pričati. Uglavnom, tek u aprilu naredne godine 2023. baš tamo gdje je on pecao nađeno je telo Laci Peterson, kasnije ustanovljeno da je to ona i bebe koja je izašla iz nje onog momenta kada je ona izgubila svoj život. Laci je nađena bez glave, bez ruku i bez nogu, ali utvrdili su da se upravo radi o njoj. Njegova cijela kuća je istražena od strane detektiva, takođe i njegov brod. I našli su jedan veliki betonski deo koji je poslužio da ona ode na dno kada je baci i takođe su našli kao plavu plastiku u kojoj je navodno umotao Lacino telo i tako sa tim betonom bacio da potone što dublje i da je niko nikada ne nađe. There was one report that a neighbor had seen you loading something into a vehicle. I haven't seen that report. Did you load anything into a vehicle? Anything large? Some umbrellas, some market umbrellas. Čovek je kupio brod bukvalno, ne znam, početkom decembra, uzeo je dozvolu za pecanje za 23. i 24. decembar i navodno neke ribe koja u tom trenutku uopšte nije postojala u tim vodama jer prosto nije bio period za te ribe da se love. I nakon svega što se desilo, čovek je otišao jako blizu meksičke granice kod svoje navodno rodbine samo da bi igrao golf. Ofarbao je kosu u plavo, poneo je $15.000 u kešu, mnogo kreditnih kartica, mnogo mobilnih telefona i negde hoću da vam kažem da to vrišti, da on nije baš otišao samo zbog toga, nego je malo otišao i da bi pobegao iz svega ovoga. Policija ga je jako brzo uhvatila i optužila za ubistvo svog sina, Conora nerođenog, i svoje žene Laci Peterson, koja je bila 8,5 mjeseci otprilike trudnoće u tom trenutku. Hey there. I can barely hear you. They were just like, wow, I can't believe he's calling you right now. Hey, I'll be in Paris tomorrow. I'm outside of Normandy right now. And hopefully the phone will better. Ovaj lik je toliko bolestan da je on svoju devojku zvao za doček nove godine, a žena mu je nestala 24. znači 7 dana nakon njenog nestanka, dok ceo community pravi za nju, oni to zovu kao vigil, kao pale svijeće za nju i mole se za njen povratak. I on je bio tu tada, ali on laže svoju devojku da je on u Parizu na dočeku nove godine, ljudi. Ima li dalje od toga? Evo, čuli ste razgovor, o njoj kaže, takva je ludnica u Parizu, ne čujem te ništa. Haos. Čovek je lažov, nema dalje.
Inače, ljudi, cela kuća je potpuno očišćena, oribana i tužioci misle da je on nju ubio tu negde između 23. popodne i 24. ujutru, tako da je imao dovoljno vremena za sve. Another story that is out there is that the kitchen was spotless. And in fact, there was still a wet mop around, which indicated somebody had cleaned something very Lacey recently. was mopping the floors when I left that morning. Yes, the house is spotless. She had a cleaning lady on Monday, the 23rd. So if the cleaning lady had been there, why have to clean again? Dog, 2 cats. Na određenim stvarima na brodu nađen je DNK, odnosno kosa od Lacey. Međutim, njegovi branioci su rekli kada bi on trudnu Lacey stavio na brod i njega i kada bi sve pokušao još da je stavi to betonsko na nogu, kako bi se navodno brod prevrnuo. Ali na svu sreću tužioci apsolutno nisu u to poverovali. Nakon svih dokaza i suđenja, Scott Peterson je osuđen na smrtnu kaznu. Bez osjećaja je bukvalno bio u sudnici, ali ovo nije sve. Nije ni blizu svega što se desilo u ovom slučaju. Defense attorney Mark Garagos also spoke outside the court. Obviously, we're very disappointed. Obviously, we plan on pursuing every and all appeals, motions for new trial, and everything else. Dismissed juror Justin Faulkner monitored the verdict for Inside Edition. Do I think they got it wrong? Yeah, I do. I don't think I would have voted the way that they did. Njegovi advokati naravno mislili su da suđenje nije bilo fair, da je sve bilo podržano od strane medija, da se jako puno pričalo u ovom slučaju na medijima i da su ga unapred već svi optužili. I narod i porota koja je jednostavno bila, hteli ne hteli, susreću se sa medijima, tako da njegovi branioci su želeli da promene nešto u ovom slučaju. I tek 2019. godine, na tom nekom novom izlaženju na sud, on umesto smrtne kazne dobija doživotnu robiju za ubistvo Lacey i još 15 godina, mislim, za ubistvo svog nerođenog sina Conora. I nakon svega što se desilo i njegove kazne, prvo smrtne, onda doživotne i svega ostaloga, toliko ima još nekih stvari koje su se dešavale u ovom slučaju. Recimo da je reagovala kao navodno neka organizacija u Los Angelesu za nevino optužene, i baš su njega našli kao nevino optuženog, tako da jako puno stvari je tu bilo. Ukoliko ste zainteresovani, na Netflixu postoji dokumentarac, 3 serije po, 50 minuta, zove se Lacey Peterson, tako da ako ste zainteresovani možete da pogledate i taj dokumentarac i možda će vam neke stvari biti jasne. Za mene je on kriv, znači nema dalje. I sada upravo gledate sliku prelepog Scotta Petersona, ali 25 godina kasnije. Lepota je prolazna, zar ne? Postoji jedna teorija, a to je da je opljačkana kuća preko puta Lacey i Scotta Peterson, kako oni kažu, i da su navodno ti ljudi koji su opljačkali tu kuću videli nju kao očevica, da su je oteli, bla bla bla. Međutim, policija je našla te ljude i oni su rekli, priznali su svoj zločin, ali rekli su nemamo apsolutno nikakve veze sa kidnapovanjem, prošli su poligraf, tako da bilo je tu mnogo stvari koje se oko tog slučaja su se vrtele, ali na kraju krajeva ono što su policajci odradili i što su našli dokaze i što je sve prosto tako trebalo da se desi i što je sve prosto dokazano da je nekako ipak on kriv za sve. Nažalost, postoji nastavak ove priče, a to je da se Scott
posle 24 godine u zatvoru ili 25, nemam pojma, uglavnom izašao je i ni do dana današnjeg nije priznao ubistvo i tvrdi da je nevin, tako da je izašao pred novinare, ali to ćemo u nekom drugom klipu šta se desilo i kako je Scott probao nakon 20 i nešto godina od cijelog ovog zločina da navodno dokaže svoju nevinost, što je po meni nemoguće nakon toliko godina, ali opet neću da kažem. Evo, vi mi recite u komentarima da li mislite da je kriv na osnovu onog što sam vam ja ispričala, a isto tako pogledajte pogledajte taj slučaj od ostalih ljudi, pogledajte na Netflixu dokumentarac i možda vam bude jasno. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, pa se vidimo u nekom narednom krajmu. Pozdrav, ćao!